murakoze cyane. Ijambo rimwe navuga, tugeze mu bihe bibi, ibihe twakwita nkaho bitahozeho, navyita abantu barimo kugendana n'iterambere cyane, akaba ari ryo bakurikira, kandi batazi ko iryo terambere rituganisha habi. Navuye mu byaha, mva mu butware bw'isi, ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye, ngendana amahoro, bugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Yes, ikaza mfite bakunzi ba Deliverance TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose, abari muri Amerika, abari i Burayi, abari muri Afrika ndetse n'ahandi hose. Turavuze ngo mwaramutse, abandi mwiriwe. Turabizi ko turi mu bihe bitandukanye, hari ababa bari ninjoro baryamye, hari abandi baba bazutse bagiye mu tuzi dutandukanye. Yes, twongeye kugaruka kuri Deliverance TV, ngira ngo uyu mugabo muri kubona imbere ya kamera zacu, so bwa mbere mu mubonye, ubushize twaramutumiye hano, twakoranye ikiganiro, ntitwakirangiza, biba ngombwa ko twongera gusubiramo kandi tukabaha igice cya kabiri cyayo. Twagiranye ikiganiro cyiza ku bantu badukurikiye kabisa. Uyu mugabo yatuganirije neza. Niba ukeneye gukurikira ibiganiro twagiranye, udusure kandi ugende ukirebe. Turakwakiriye kuri Deliverance TV. Turagira ngo usuhuze abantu badukurikiye hano, abakunzi bacu ba Deliverance TV, ubasuhuze bakubone, abatarakubonye hano bongere kandi bakubone hano. Murakoze cyane, abasuhuje cyane. Amazina nitwa Ruberwa Paul. Ndabasuhuje cyane. Twibwira njenda kuzi cyane, ubantu ubibwire neza, se warashatse, uri ingaragu, uri single and searching, mugane wa babandi, uri muri recherche kurashakisha, umukobwa ufite yerekwa ritambutse neza. Yes, turagushimiye ko watwitabye kuri Deliverance TV. Turagira ngo tuganire kandi twongere kandi dusubiremo muri bya bihe twagiranye cya gihe. Twaganiriye byinshi kandi byubaka. Yego Rube, umeze gute? Amahoro. Urakomeye? Murashima Imana iyo muri. Umeze mute mwebwe? Natwe turakomeye cyane, turashima Imana rwose. Yes, hanyuma ndagira ngo tuganire kuri sije runaka. Ndagira ngo ubanze umbwire, ese umuntu akubajije ngo Ruberwa ni muntu ki? Kuko hari ba Ruberwa benshi, hari Azarias Ruberwa wo mu politiki. Ese uri umuhungu wiwe cyangwa? Murakoze cyane. Yego. Ruberwa ni izina risanzwe, sinzi wenda impamvu barinyise, ariko nshobora kuba naravutse ku buyobozi bwe, wenda bakaba ariyo mpamvu babinyitirira. Wavutse ku ngoma ye? Sinzi, wenda izo ni ababyeyi wenda bo bimenya, abanyise iryo sinaga wenda nibo bazi wenda impamvu yabyo, amana yayo. Yes, Rube, ndagira ngo utubwire amakuru yawe. Ese Ruberwa ni muntu ki apare yo wuriwe? Turashaka kugira ngo tubwire se Ruberwa ni umuntu akubajije ngo se Ruberwa ninde, wamusubiza gute? Murakoze cyane. Ruberwa ni umuntu usanzwe nk'uko nabivuze. Ni umuntu usanzwe, ndi umusore. Nuko nguko. Uri umusore? Yego. Uri umusore ugishakisha. Yes, Rube, ubushize twaganiriye ku buzima bwawe, utubwira uko ukubayeho, utubwira ndetse na kariyeri yawe mu buzima busanzwe. Noneho turagira ngo twirengagize ibyo twaganiriye, hanyuma tugoreke ku muco wacu wa Kinyamurenge. Turi umunyamurenge, ariko kandi watubwiye ko uri umunyamurenge, watubwiye gusa ko uri Ruberwa. Oya, ganti wabimbashije, wambajije izina.
ariko iyo umuntu akubwiye tuba tubigeraho, iyo umuntu akubajije uwo uri we uramubwira wese ukirekura wese ukabivuga waba ari umunyamurenge waba uri umuke. Icyo gihe rero birakunda, ariko hari igihe utabuze umwanya wahawe ubanza gusubiza izo wabajijwe. Akuragorana sha. Yes, Rube, ndagira ngo tuganire ku muco wacu wa Kinyamurenge. Ese umuntu akubajije ngo umuco ni iki? Umuco wa Kinyamurenge ni iki? Umuco, iyo bavuze ngo umuco ni imiterere. Ni imiterere biranga umuntu ikamutandukanya n'undi. Iyo ugiye gutandukanya umuntu n'undi ubanza guhera ku muco. Kuriya impamvu batandukanya abanyarwanda ndetse n'abarundi bishingiye ku muco cyane. Bazavuga ngo buri gahugu n'umuco wako cyane. No kuvuga iyo bivuze ngo umuco w'abanyamurenge ni imiterere y'umuntu cyangwa se ni imiterere y'abantu. Mbese n'akaranga kabo bivuze ngo umuco w'abanyamurenge wumva gute? Nuko abanyamurenge bateye ni imico yabo nyine. Ese ni ikushingiyeho ni ikushingiye iyo mico yabo ko bateye gute? Uko bateye hari ibyo bakunda bitandukanye wenda n'ibyandi moko wenda nk'ibyo no kumenya. Izo ni ibiki tubwire muri make. Abanyamurenge icyambere bakunda gusenga, bakunda Imana. Ikindi bagakunda korora ibintu bijyanye n'inka. Hanyuma ino mu Rwanda ntizihaba? No mu Rwanda zirahaba. Aho none se ko nabo batunze ni he batandukaniye he n'abanyarwanda cyangwa se n'abandi? Icyo warumbajije mu Rwanda usanga uduce tumwe ari two dukungahaye muri uwo muco, ariko abanyamurenge byari genero, byari muri rusange, ku buryo wasangaga umuntu udafite iryo tungo sinzi ko wanamubonaga. Haniga wabonaga mugenzi wawe ntawe afite, ariko kubera ko ari umuco ukaba wamugabira. Ukamugabira. Hanyuma urubyiruko rw'abanyamurenge usanga cyane cyane bibanda mu makanisa cyangwa se mu nsengero, mu masinagogi ubuze mu misigiti, n'ibindi. Nta misigiti nyabo. Nose nta banyamurenge b'Abayisilamu babaho? Nta banyamurenge b'Abayisilamu babaho? Ndabona. Turababona? Ndababona. Ashobora ko bahari. Je ndabaza abanyamurenge b'Abayisilamu. Zo banyereke ndabo. Zo bamagare baza bakora ikiganiro. Atubwira ukuntu impamvu nari mbivuze. Yego. Abanyamurenge nabo bisanga mu bintu byinshi, sibyo? Ari igihe usanga nose ushatse kuvuga ko nta munyamurenge w'umutorika ubaho, w'umukatolika. Ubundi kera nari igihe katolika yahozeho no muri Kongo tukiyaba. Katolika irahaba. Abanyamurenge cyane icyo bitaga sepake yashaka gusa nkaho na katolika. Mbese bashaka guhuza kubera ko habaga Mitonde, Kadeza, sepake, ariko maybe na katolika yarahabaga. Ariko n'ibitaranahabaga abasepake bashaka guhuza n'intuzo. Yes. Rube, reka twihute. Hanyuma mu kiganiro twakoranye ubushize watubwiye ko ukunda kuririmba cyane. Tuye ukunda kuririmba ko ariyo mpano yawe ufite. Yego. Niyo tala yawe ufite yo kuririmba. Ese tuganizeho gakeye impano yawe yo kuririmba byatangiye gute kugira ngo n'abatarakurikiye ikiganiro bongere kandi babyumve. Se kuririmba byatangiye gute? Se warabyutse gutya uricuro uraririmba? Warabyutse wicaye uraririmba? Byagenze gute? Murakoze. Ntabwo umuntu avuka ngo ahita atangira kuririmba. Ntabwo icyambere urabikunda kubera ko ubusanze bihari, kuko ku isi hafite ibintu bitandukanye byinshi bigenda bibaho, ariko umuntu agenda agira mu mahitamo. Rero nanjye naje kubisanga bihari, baza ndabikunda. Hanyuma ariko kubikunda ntangira gushaka kubibamo. Ushaka kubibamo. Mbese byatangiye ryari? Byatangiye kera. Ufite nk'imyaka ingahe? Sinibuka neza kuko ndibuka natangiye kuririmba ni mu ishuri.
Icyo gihe na 20 kabisa. mwagiraga isomo ryitwa relijo mu karirimba? Niba babyitaga ngo ni ntabwo ari relijo ga n'intuza. Niyo babyitaga ngo ni music. Yes. Hanyuma icyo gihe nkabwo natangiye nyine kuko baduhaye music nyine nabona ngeze imbere naririmba nkabona nyine ewana mwarimu ni uzinye wa mbere. Abanyeshuri kiboga naho zatangiye ganjaga no muri korali bigenda gutyo. Abantu bagenda tugiye ati ewana ni sawa. Natwe turabikunda kabisa, tutangira gusa nkaho nyine tubikora muri ubwo buryo. Yes. Mbese urumva kuririmba ni ibintu byaje kera. Ndetse ni ibintu ukunda cyane kurusha ibindi. Yego, aho ngahe gira icyo utubwira hano kuri The Real TV, uturirimbire akaririmba kaza kagufasha ko munota umwe cyangwa amasegonda ngahe. Kuririmba bucya bukira. Ariko murakoze cyane. Ejo twiriwe mu materaniro. Ndasa nkaho nyine ijwi rya Sara, ariko reka turirimbana akarimbo gatoya. Navuye mu byaha mva mu butware bw'isi, ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Navuye mu byaha va mu butware bw'isi, ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu. Ubu ndashinganye ngendana amahoro, ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Yego, turagushimiye kabisa. Uratunejeje hano kuri The Real TV, kandi wagize neza kubana natwe. Ngira ngo murumva ku bantu amakanisa akeneye abaririmbyi, dore nguyu muririmbyi. Niba ikanisa ritagera muririmbyi gamuze murokirite. Uyu mugabo hano mwumvisha ko afite umuhogo. Nico kintandusha, undusha umuhogo wa. Yabona. Ko nawe ufite ibindi undusha. Yego. Rube. Ijambo rimwe hano kuri The Real TV kugira ngo tuhite dusoza. Ijambo rimwe ryonyine gusa. Yego. Murakoze cyane. Ijambo rimwe navuga, tugeze mu bihe bibi. Ibihe twakwita nkaho bitahozeho. Nabyita abantu barimo kugendana n'iterambere cyane. Akaba ari ryo bakurikira. Kandi batazi ko iryo terambere rituganisha habi. Rero abantu barimo kugenda bahinduka, bakava mu zo bari barimo. Rero icyo nababwira kimwe, tugende mu iterambere cyangwa se tube mu iterambere, ariko iterambere ntiriduhindure. Biravuga ngo ariko ibintu bikatumara imbaraga z'umutima, ibintu bikabamara imbaraga z'umutima bene data. Yego. Guys, turabashimiye kabisa, mwagize neza kubana natwe. Turukomeze tubasabe gukora subscribe, musharinge ku nshuti zanyu kugira ngo mukomeze mudukurikire, kandi namwe nimutwereka ko turi kumwe turabaha ibintu byiza kandi binogeye amaso yanyu. Rube, ndagushimiye. Turagushimiye hano kuri The Real TV. Turagushimiye kandi ko wongeye kubana natwe. Ushize twabanye nawe kabisa, watubereye umugisha. Yego, mwagize neza kuba ko twabana. Yego. Kandi turahari ku bwanyu. Yego, urakoze cyane. Inama ugiriye urubyiruko rw'abana b'Abanyamurenge. Abanyarwanda bajya baca umugani bakavuga ngo havugwa make hakumvwa beneye. Nuvuga ngo wowe ufite kumva wumve, kandi wumve cyane. Turabashimiye mwese. Turabasaba mukore subscribe, musharinge ku nshuti zanyu kugira ngo dukomeze tubane namwe. Ibyiza biri imbere.